Sablang pisang palampong ding bisitas, ake kang delawan o virhen amaslag, tinganggang memalen, pigdalamong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat, kasalpan tayanan, miyunlag milaplap, ing pamikalukot, akadli nagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng ahus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyemo ing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalin, halika na sa bright light sumama, isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM, friends tayo. Maya pa benging Diyos po kay kayungan, kakaluguran mi, kaparang magdebosyon, kang Santo Cristo del Perdón y Caridad, at King Virgen de los Remedios. Ini po ay Father Joselito Vital, among talk, may nibat po king parokya ning Nuestra Señora del Carmen, king Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Makayantabi kayo po king DWBL, 91.9 Bright FM. Ing radio station na po ning Archdiocese of San Fernando. Malaos ko po king kinatang programang Incrusada, The Home Series. Makaparikil king kinatang debosyon, King Santo Cristo del Perdón, at Virgen de los Remedios. Iti po meto gyanang paralan, ban makisan metong tamo king mabilog ang probinsya, at king Archdiocese, king kapag masusyan, king apataralan at 50 anibersaryo ng panyatang ng Kristyanismo kay king lalawigan Kapampangan. May abiyabi tamang po kilub na ning metong oras, bataya pong abalo, aluguran, at abiyaya ni tipong debosyon, king kikatang Archdiocese at king kikatamong lalawigan. Madalas po potang bulan ng Nobyembre, we usually greet one another, Happy Halloween. Pero bala mo ata, iya po makaparikilita para kikatamo pong Kristiyano, ang pong Katoliko, uling medong niya po iting paganong tradisyon. Kaya instead of saying Happy Halloween, we say Happy All Saints Day. Ot happy, syempre po masaya la ring santo, uling kaya bede po ing Diyos, karing king banwa. Makanyan mo naman po, pwede tamo naman pong sabihan Happy
All Souls Day. Siyempre, we are confident na din kaluguran tapong miyangong nabiye, kaya benano po ngeni din nga pong Ginoo. Kaya pin po masayatang masaya ngeni, karen po miyayilwang parokya, at karen po miyayilwang archdiocese, akit tamo po, ngeni po mag-celebrate na lang naman pong All Souls Day, ang pong All Saints Day, kaya beda po ding miyayilwang santo, apoportray da po ding parokyanos. At ngeni po, balang parokya, tinapong Parade of Saints, o kaya dress like a saint. Kaya pin po, ngeni, pakilala tala po, metong din kikatang pong bisita, kikatang programa. Mag-umpisa tamo po, kaya kayo tang. May oras po kaya kayo. Ako po Armando Beltran Tolentino, Menibatan, keng distrito na ning Barangay Salu, Porac, Pampanga. Puportray kaya po San Jose. Happy All Saints Day po, kaya katamungan. Yako po, Nelly Kasupan, Tiamson. Portrait kaya po, Santa Teresa of Calcutta, from Pagirawan District. Ako po, Angela Suarez. Portrait kaya po ing Maria Magdalena at taga Duat Plongwasle. Ako po si Jocelyn Claire Y. Balingit. Pinoportray ko po si St. Catherine of Siena, galing sa Taconda District. Ako po si Jairus Jenner A. Hernandez. Napili ko si St. Joseph. Bakit napili ko po si St. Joseph? Kasi mabait po sa just like Tatay and Tatay Jess. Very good. Malang po ata, ma-challenge ko ka rin nga doon nga nakareni. Lupala pong bibo, ang pong biba. Ikang kay po kang tatang. Bilang meto nga tatang, pakilalaya pa mo po yung kayong pamilya. Pila na kayo pong years talasawa? Ing pamamikyasawa mi puning nga bekum at ina kaya pong 32 years. At may pagkalubang kaya pong atlong anak, at 2 babae at metong lalaki. Tita... Yako po, may balo na ako po doon ng banwa. Ating pong atlong anak, ang pong atlong apo. Ako po, 38 years na kaya pong kasal at ang kong 4 ay anak at metong apo. Kalaguna po ata nga po yun eh. Sila muna, no? Josh, bilang meto nga tatang, nala mo po din kapag subukan nyo, Kimbie. Ingkap kami. Pero ako po paisaul keng kapag subukan na ning kaya katamang ayupaya. Uling kanakong puso, makapokus siya mismo kayo. Pota susubukan na ako mo po. Nung pong kapag subukan na ini, milyarya po kitang yakabuda lalaki may bunso. May diagnose yung mika brain tumor ya po. Hanggang ngayon po, ala ko pong aliwang pakisabi kayo, kaya katamong mayupaya, na bigkas man na dininanda kami mong pong pilang months, manibat niyang may diagnose ya, 3 months or 6 months, lakwanan na kami. Pero yung gawa ko, siniklod ko kaya ngarapan na po ning kaya katamo nga pong Ginoo. Diyos ko, bali po nga akong maging gamat na, bitis na, ampong mata na, ipagkalabyo po sana yung makabaming pamiyabi ng anak ko. O ita mo po. Ita po nga manon yung anak, ita pong potang sisimba ka, ita maka-wheelchair. Opo, ing lagyo na po ni Temoy. Anak ko pimpuntula. Ganing waldo pa mo po alas 3 may gigising niya. Kalbitana ako. Pae katasimbaan na. Onen po neng kaya makakasimba. Uling pong pauli na neng kaya kem panahon. Mumuran. Uling pong maka-wheelchair ya. Potang mabasaya. At syuta mo po kem pandemic ngeni. Agyan po nga ka po may COVID. Istong sini pong ka. Ampong may lagnat ka. Automatic po ta ma-diagnose yung maka-COVID yun. Ante mo po yatang may brain tumor ya po, ayo po. Opo. Yung pong pamisip na ngayon, nano mo pong edad? Kasi pila na pong edad ngayon po? 23 years old na po. 23. Milyari po ita? 13 years old ya pa mo po. 13. So, yung pong pamisip na po ngayon, naya pong banwa?
Yung pamisip na po ngayon okay mo po pamisip, eya po mature, pero kasabi po in a natural way. So, binye na po nga pong ginukaya kami, itang kakayabim ya pa po hanggang ngayon uling yung regalo ng binye ng kakatamong may paya. Opo, dakal po salamat kang Opo. balang mo talaga yung St. Joseph. Ne po, ting mantabig kaya anak. Kay ba ti Sister Nelly po, ikayo po sister, kasi po magobra kayo po king gobyerno. Ne po, makanayin po nga balancing work you po king government, ang po pong bilang metong ima. Ayan ko po makaoras ng po, makaprograma mo po yung Aldoldo Pami Biemi. Saka po niyang message po yung asawa ko for 15 years. Sidsad ke po. Diyan pong babae chitang krus. Sidsad ke pa rin. Ang kakimi walaya. Maragul po sa panako retang ay habi kay pisamban. Digday nga habi kang kasalpantayanan na sadsad miya. Awaya ako. Sadsad ke. Kasi nung nga mo po kay maragul kong kasalpantayanan kaya nga pong sinuko ko. Pero po huling mapangadi ko. Maragal ko kasalpantayanan kaya nga pong na milabas nga. Ikaw ako pong may makapag-survive. Pati po kaya ngobra ko, ako pepabre ng ngobra ko, diyan pong ating masagit. Pati rin pamilya ko, ilang pabing pamag-aral do. Pong may kapag-obra la. Kinulugod na po nga pong akabyos na ng mga po ito. Dakal po pasarap kaya pong lalo ko may lapit loob kayo. Lalo na po niya may habi ko kayang Comlec Ministry. Agyan pong magobra ko, marayo ko pagobram, po tangat yung kong schedule kayong pisamban, gawang paralan para po agam pa ng kuitang katungkulang ko. Daan niya po marag kong pasalamat, kaya nga po yung kangamong talk, kaya pong inspirational message na kaya kami, pati po kaya homily na, asad mi po ang pong yung kasalpantayami po lalong may tibe. Alpo salamat. Balak po din na kwento da po rin santo, bala maalala mo kaya, ne po. Pero makayang tampo titibe, ne po. Kang kaya naman po, Maria Magdalena. Nala po ding pinaka masaya yung masayaking biyeyo bilang pamilya, di pamilya po, di bilang talasawa po. Maging masaya ako, anyang akabyusa ning asawa ko, anyang may aksidentiya po Saudi. 2003 po ito. May king lugod na ni nga pong po. May aksidentiya po, may putot yagamat. Pero king saup ni nga pong akabit de po, inggamat na ning metong adalubasan doktor king Saudi. At after 4 years po kanita, ulyan din ng asawa ko. Kanita ko po, maging masaya. Ulim pong, at that time po, mag-aral na rin ako. Pero, ela po tinok ng may garal, kahit na po may aksidente yung asawa ko. In kumpanya na po, yaman makapag-obra ka rin. Sinweldoan de po keng 4 na banwa. Pero po, itang kasakitan keng 4 na banwang, may akakiting asawa mo. Anyang pahulian de po, masalese, ita po ing biglang dintang maragul akapasalamatan kako. Kaya po hanggang ngayon, eko po sasawang susuyo, ulim pong maragul ko, kapasalamatan kay nga pong ginukang Mama Mary, at kareng aliwang sinaw kay kami kanitang panahon nito. Marakal po pagsubok ka dintang, pero hanggang ngayon po, makatikdo ko pa rin po. Kasanting da po kwento. Ne po balak po ding santo mo, pati pala nga tamong yun bahanta po medyo ma-relax tang bagya. Day naman po anak din pakisabihan ta saguli. Ne po, ikaw Jocelyn, bakit si Saint, sino kasi pinuportray mo? St. Catherine po. Sa gagamitin mo yung mic mo. Saint Catherine. Bakit si Saint Catherine? Kasi po mabait po siya and gusto ko pong maging mabait pa po.
Gusto ko pong maging kagaya niya, yung lagi pong tumutulong. Alam ko naman po mapatulungin po ako sa mga tao, pero mas gusto ko pa pong maging matulungin. Okay. Paglaki mo, anong gusto mo maging? Businesswoman po. Bakit? Ba't gusto mo? Kala ko gusto mo magmadre kasi ganda-ganda, bagay na bagay sa'yo. Ba't Gusto ko po businesswoman? maging businesswoman kasi po, gusto ko po ituloy yung pinagsimulan ni mommy and daddy nung bata pa lang po sila. Alam ko po yun po yung pangarap nila. Ngayon po natupad po nila yon. So gusto ko po matuloy ko po yun hanggang sa pagtanda ko para mapasa ko pa po yun sa mga anak ko. Ganun po. Kala ko gusto ng mami mo maging madre ka. Hindi ba ganon? Hindi, kala ko gusto mo magmadre. Pero, syempre, pinoportray mo yung maging santa, kaya gusto mo rin maging saint. Apo. Anong grade ka na ngayon? 5 po. Saan ka nag-aaral? St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated po. Very good. Yung pong St. Augustine Archdiocesan School po siya. Sandali lang, Jocelyn, no? Dito naman po tayo sa, pagkatapos sa maganda, dito naman sa Pogi. Si JJ. JJ, bakit si St. Joseph napili mo kasi? Kasi mabait po siya. Mabait, tapos? Bakit mabait? Nakilala mo ba si St. Joseph? Opo. Sino si St. Joseph? Asawa ni Mama Mary at saka tatay ni Papa Jesus. Papa Jesus. Alam niyo po si JJ, nung nagkaroon po ng Little Mister Santo Niño sa Pagiruan, siya po yung nanalo. Ano kasing napanulunan mo noon, JJ? Santo Niño. Paano mo pinakilala yung sarili mo nung nanalo ka? Masaya. Hindi, paano pinakilala? Kunwari, ipakikilala mo ngayon yung sarili mo. I am Jairus Jenner A. Hernandez, and you are 7 years old. Santo Niño Santo Niño, de Pagiruan. Pag-1. Si JJ po. Alam niyo po si JJ, tinatanong namin kanina kung anong pangarap niya sa buhay. Anong pangarap mo kasi? Jairus Jenner A. Hernandez. Yung pangarap mo. What do you want to become? Diyos ko, mga challenge ko po English king anak. Anong gusto mo paglaki mo? Artist. Artist. Anong klaseng artist? TV artist. Bisaya po maging artista talaga. Baliw po yung anak kayo ni vlogger yan. Naman, invite mo na sa vlog mo. Yung vlog mo sa YouTube, di ba? Meron kang vlog? Opo. O invite mo sila, invite. Opo. Invite them to watch your vlog. Okay po. Okay. JJ. Denny po din anak. Kayo ba, saan ka nag-aaral, JJ? St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated. Talagang memorize po. Kaya lahat ng mga bata dito sa lugar natin dapat mag-aaral sa St. Augustine. Anong grade mo na? 2. Grade 2. Grade 2 po. Gusto mo ba maging santo? Opo. Okay, thank you, thank you. Ngayon po, Denny pong kikatang bisita nga rin. Inulawin niyo po, syempre, at lang pong puputray santo. Nano kaya itam neto nga quality daretang santo nga reta na mitatak karela, kaya pinburi daw pong pakyapusan. Ne po. Agyang, syempre, baluta naman po, bilang tao, they may not be perfect, pero atila pong buring maging kalupa, detang santo nga reta, nano kayo itang quality daretang santo nga reta. Mag-umpisa mo po kang Tatay Joseph. Puportray kaya po yapo sa nuse, uling ya pong malapit at makay keng pamilya. Munang-muna po, yapo sa nuse, tinggap ni Jesus bistat man ene po talaga kadaya. Uling ingutos na ni nga pong ginukaya na kilala na bilang anak na po ning nga pong gino bilang pamilyara. Angga po king mipa kuya king krus, tetak tekik yan niya po angga king kasakitan na. Oita mo po. Siguro po, kalupa na sigurong tatang na po. Ningkay po kasi, we cannot articulate it, pero nung lawenta mo po, beto niya po kasing good provider, good tatay. Kaya pin po yung St. Joseph. Tita Nelly naman, o bakit po yung Mother Teresa?
Pinili kayo po Mother Teresa. Munang-muna po, mapangadiyan, mapagrosaryo ya. Saka pumburi kung dili kayo, king pangataw na itang mapanyaw pa kareng pakakalulu. Without any reward or lambayad. Free services yung ang gagawa na. Panininto na ano po rin hanggang kalulo, mas kinuka rin lugal. Magana kayo mapangkumabaya, thoughtful ya, mapanyaw ya po talaga. Kaya po yung balang po idol kaya makanyan. Mapangadiya talaga. Oy, sister po, bakit po Maria Magdalena po kasi maging controversial ya po iting santang ini. Marakal po ing maling pagkakakalyanan kayo. Opo, pero kaya po, impusanta ngayon ni talagang dedicated ya po kang Jesus Christ kin pamanuki. Manyaman po hindi katamong pisasabyan, ang po apong pipigunaman, pero mag-break ta pa mo po. Pakiramdaman tala po ding mapila na payalala at pakiramdaman tayo po ing kantang Mamon na ke ngeni. Malubog, karetang balemi, manang paing puro, di naliw kesana, king malagrasyayo, antimong pabakal, e kaming anak yun. Antimong pabakal, e kaming anak yun. Virena intumi, alinis dini,
ngeni po Virgen, malugod ay Indu, king malmong harapan, gumulot na kepo, nanuman sa itang kamalian Indu, ingke kang patawad, ke kami biemo. Induning menatus, king metosik luban. Magbalik ya po yung programang Krusada, The Home Series, Keniking Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At maliban po karetang kaya beta mo ding Santa, ang pong Santo, inggi katang pong bisita, yapin po, pagpakilala kayo po among. Father Manny Contreras po, Parish Priest na po ng Sacred Heart of Jesus, King Resettlement Center na po ng Florida Blanca. Among pila na kang banong pari? Ay, 15 years na ako po king pangapari ko. I'm also the director, spiritual director na po ng Mayap na Balita. At saka ako mo rin po yung assistant director na po ng Clergy Ongoing Formation para king kakatamo pong Archdiocese. Among bilang 15 years sa pari, ano ko rin ka kami assign? My first assignment, kanya pong Holy Rosary Parish as assistant parish priest. Ito po for 3 years. After which, minta ako po king Malusak, Santo Rosario Parish. Actually, peditan kay Yapong Tok, karin. After na po ning Malusak, miras ko king Pasig, king Lord's Baptism Parish. And for 6 years. And finally, kanya po king Sacred Heart of Jesus, ongoing na atyuta na po king 3rd year, king kaya katamo pong assignment, kaya king kaya katamo pong parokya currently. Yamong pulag yun na Emmanuel, God is with us. Ne? Jesus, ami katawang tao. Aliyapan silang ko kasi assignment mo among. Puro lang danom ne. Danom, kay ba't miras kaking bundok? Bala mo biyan ang Jesus Christ. Kaswerte mo naman. Malusak, danom. Pasig, danom. Ngini, bundok. Susunod kaya no ka rin? Siguro Banwan. Bas kino ka rin. Bas kino ka rin. Bota Philippine Airlines na. Maging masaya ka. Papen. Nung no ka rin ka man mi-assign. Masaya tamo po kasi yamong, metong niya po ka rin matenakan tamong pari. Abanggit napin din, ongoing formation. Lawin niya pa mo po, ongoing formation. Kay ba't, kimpang mayap a balita. Ngayon po kasi yamong, November, mag-celebrate tamong All Saints Day, ang pong All Souls Day. Ngayon burita mo nga balo among, potang All Saints Day, nukon kaya many batitang mag-dress lang pang makatakot. Well, actually, yung maka-assign ko kay Holy Rosary, maging assistant na akong Bishop Ambu. Actually, that started itang tradition kay buong Archdiocese, dressed like a saint. To counter itang culture na po ng Halloween. Na normally, patse Halloween, mag-dress up like itang demonyo, aswang, makatakot. No? So, para at least to counter that, itapin also All Saints Day, tsaka All Souls Day, Bishop Ambu inintroduce ne itang dress like a saint king Angeles, Holy Rosary Parish, and after which, kinopyada niya ng alawang parishes, king kakatang Archdiocese. Kaya niya pa may gumpisa. Pero I think it's logical. Bakit? Kasi bilang Kristiyano, we believe na din kaya katamo pong mete, din kaya katamo pong mayango na biye, nalaman maging demonyo, nalaman maging impacto, dapat yung mamayani kaya katamo, itang faith tamo na atin tamong parasan kay ba na po rin kaya katang kamatayan at itang biye alanganggang kaya ba na po rin kaya katang ginu. Mas proper ya na we celebrate itang sainthood, we celebrate
detang glory da po ding taong maging mayap na miras laketang banwa. Okay? So itang idea behind the Dress Like a Saint na initiative na pong Bishop Ambo before. Okay? Ngayon yung pig-celebrate taning November 1, All Saints Day. Among All Saints Day. Itano ko niya many bat king kasalpantayan tamo. Biblically, in November 1, ang po itang ot kaya di din tala pang papuri, ot parang alang tala pa rin santo. Bala November 1. Kasi yung kasalpantayan tamo, Father, ating potang sasalpan tayo, kapulungan na rin santo, anane po. Kaya detang santong wari taburita lang pamarisan. Ngayon, abanggit mo pinandin itang ding tao dapat they want to become saint. Hanggang karing-karelang frailties, karing-karelang weaknesses, dapat pangarap na pamuring maging santo. So, November 1, ot kaya man hindi tamo sulupat siya para ka rin santo. Well, muna, syempre, we pray for them. Kasi we believe na adwang bagay din talagang miras keng banwa. Muna, itang lugod tamo, karing tao, sabi dapin, it cannot be cut by death. Pwedeng maputot king kamatayan, ing kakatang lugod king metong at metong. At secondly, itang prayers. Okay? In prayers, hanggang banwa, mirarasya. Kaya kung napansin nyo kareng corona, palaging makakabit love and prayers. Kasi reality is, deta mo talaga ding miras banwa. Kaya kasi itang isipan tamo, itang masanting kabawong, itang masanting dangmalan, itang perang padala tamo, adadala-dala, taba bakal dala banwa. Pero actually, only love and prayers, ito yung pwede tang the best pabakal tamo, karing miyango bietang kapatad. And that will continue. That will continue even after death. No? Apin alahanan tana, every time na daratag yung All Souls Day o All Saints Day, maninditang kandila, mamiyatang bulaklak, again, in commemoration, gaganakantala, ding kaluguran tamo, keng biye, uling ing kakatang lugod, dapat mapuputot. Okay? Itong prayers tamo karela, dapat mapuputot mo naman. Okay? At the same time, we also believe na we are connected. We are connected. Apin itang ausandang communion of saints. We are connected. Ding saints na chukeng banwa, they are still connected to us. That's why we ask for their prayers. At itamo naman, connected tamo, karing at yung purgatorio, we pray for them na datang yung panahon sana, mirasla naman banwa. No? So itamo, we are connected by prayers, we are connected by love. Okay. Siguro, at sigurado ko, manimaw siya mong, sigurado ko na kaya da kang ilben at pekirindaman ng explanation mo, mas dakal na lang kayang ding maniblas, lalo na next year. Kasi naman makarinitan niya mo. Kasi syempre bilang beto nga tao, hanggang ako bisa ako maging santo, agyang balo kung dakal ko kakulangan. Kay ba't among awari balang maminyag tamo, balang kumpil, and every Sunday na mag-celebrate ang Holy Mass, ang popotang maglosaryo, lagi tayong sa bentang kapulungan da ring santo. Panwalan tamo, ding santo, panwalan talangan din na atsuno king banwa. Pero minsan among ating anak kami ngutang ka na ako. Sabi na, nung miras la, ding santo miras la king banwa, nung ko ni Mama Mary ka rin, nga na. At tinamay ngutang kaya kamakanyan, Mama Mary, na. Itang tungkol ka no, metiwari Mama Mary, na ka na ako. Okay. Actually, nung lalawin nyo po din feast days tamo, they are all connected. Kasi di ba, mumuna, the Immaculate Conception, December 8. Okay? December 8, the Immaculate Conception, itapin ni Mama Mary was conceived without the stain of original sin. Now, because of the Immaculate Conception, pwedeng mate Mama Mary, technically, kasi sabi nga pin kang Romans, the wages of sin is death. Yung problema, ala naman sin. So, alang kamatayan. We do not term itang kamatayan ng Mama Mary as death. But it is actually a dormition, method to jamo Mama Mary. Method to jamo Mama Mary, at iting panahon na delade papunta banwa. She ascended, delade,
ding Anghel, papunta Banwa, Delane, ning Ginu, papunta Banwa. Okay. Ayaw sa tamong assumption. Kasi ita nga nakamengutan ka na ako, pakit niya kasi tang picture. Among niya kasi nga santing tang painting. Itang painting, atsuya in God the Father, kay ba't ati Jesus Christ, kay ba't makaluklok yan naman ni Mama Mary, kitang side. Kay ba't ding ega na galang santo tsulangan. Ako tang nening anak ka na ako ini kasi pinoling mamilian no kanong kanuburi ng iportray karetang santo. Aning may stuck yung bagyan yang ba. O tato yung Mama Mary king kapulungan ta rin santo ana. Siyempre, kumbaga yung pinaka-reyna ne queen. At sinabi natin nga mong Eyamete, method to Dia, method to J. Maria. At bala mo iting peka reward na uling alayang bakas kasalanan. Elwa mo itang from the beginning ang ganyang mabibiya, alayang bakas kasalanan. Kaya maswerte at intang pamarisan at yapin tay Mama Mary. Ikayamong, nung mo mag-portray ka rin santo, ninong buri mong i-portray? Ay, ako, burike, San Martin de Porres. Talaga? Oo, San Martin de Porres. Kasi akakiking sarili ko kayo. Ay, wapen. Akakiking sarili ko. Ano ba, kaya tangit sura na, syempre. Kasi, di ba, mulato ya, San Martin de Porres. Pero itang gagawa na, itang sasawpya ka rin pakakalulo, di ba? Maserbisyo ya, ka rin kapara ng tao. Tapos, itapintang diyang mamalisya mo. It's simple ways of serving the church. Gewa na, mahantan. Iya pong mani po kasi, kaya rin ko po malusak, yang memalit. Siyempre po tapong makanyan, siyempre uling tao kami naman po. Lalo na po tang you have built so many things, not just the churches, ang poret ng chapels tampe pagawa ni Among. Alwa mo ita, the community. Anya mo muna po, migagana ka ako. Siyempre, ing mamalit ka na ako, may nibat yung corporate. Nano kasi yung corporation mo dati, Among? Procter & Gamble Philippines. Kay ba't po tapya pa yan? Nano kasing board exam Number mo? 9, Mechanical Engineering. King? Mechanical Engineering. Opo, number 9, the Philippines. Kay ba't iya pa po yung ginawa at sinangkap, King? Downey, Joy, Ariel. Makanya po Pantene. Siyempre, anya pong balo kong yung mamalit ka na ako, siyempre, balo ko biyasa ya po na. Pero pitatakutan ko, agyo na kaya ka rin yung pari nga ini. Ako kay ba't potang pakiramdaman lupa yung Manila boy, lupa yung pang-corporate, pero may amaze ko po kaya, kasi po, bala mas hinigita na pa. Itapingamanwa na po nandin, na kamambobolan father. Pero ita sinabi ng St. Martin de Porres, niya sinabi ng buri ng pakyapusan, bala mo pinakakit kaya kasi po, para ka rin makiramdaman pong manalbe, at ne pong karakal scholar yamong. Kay ba't antabayanan nala naman papagawaring chapel, ing malusa kanita, kay ba't ing masanting kangamong, hanggang ini tagang papag-aral ya pa. Balo mo, amo ang ating kaming St. Martin de Porres, Ken. We celebrate it every November 3, yapin tayong feast day na. Itang malati ang fiesta. Pero itang May 6 o 7 nata, itang kayang canonization, itang pag-celebrate da Kenny. Anya ping abalo king kwento na, balam from rags to riches siya na. Itang alang kwenta, katulong, pero pepakit na sumawopya pala. Yako ni isipan ko nung ninuburi ko mag-istanto. Di na kaya. Dati buri ko St. Joseph. Siyempre, uling lagyo ko Ocelito. Malagyo da kaya. Oning ekikalupay St. Joseph. St. Joseph po kasi magobray tahimik. Oning ako sasabihan ko ngan. Nang kaya po, maging problema ko ata yung dila ko, pwede din pututan. Nang kaya dire-diretso ko. Pero lately, lalo na niyang kayaring o rin kay kasi itin tamong ipapala tamo munta abroad na Ipadre Pio. Ipadre Pio, ing buri ko sanang maging buri ka naman ni Father Pio. Just for information, San Martin de Porres, kaya kami, po pala ing patron saint na po ng Kamachili, one of the 8 communities na under my
kay my parish. Ne? We will be celebrating itang fiesta na this coming Thursday. Ne? Isipan ko dati, bakit kaya San Martin de Porres yung pinili da bilang patron saint keng Kamachili, no, of all saints. Na? Well, muna, ikit ko, kasi keng itsura na. They can then aita, they could relate to him. Kasi itang kulay ng balat na, itang kulot siya, so they could relate to him, San Martin de Porres. At the same time, San Martin de Porres kasi, iyang mamye pamangan, kareng pakakalulo. At ikit ko ita, ding aita, they could identify kang San Martin de Porres. Akit ding sarili da kaya. And one of our outreach kaya kami pong parokya is itang feeding program. Every Thursday, I think ang feeding program, kareng kapadatang aitas keng kabundukan. Okay? As much as we can, after ni kaya kaming catechism, ating keng misa, and after the misa, papapakan kami na whatever is available keng kaya kaming parokya, again, to support detang kapadatang aitas keng kaya katamo pong kabundukan, which actually belongs to the last, the least, and the lost na sinabi na po ng kaya katangkinu na kailangan lingapan tamo mo naman po. Okay. Later po, king katang programa, invite na katapong among kareng programa da, kareng aita, ban makasaop tamo naman po karela. Kini po ba ita mag-break among, pangadyan tayo pa mo po, ing panalangin, kang Santo Cristo del Perdon, panimuna na katampong apong mani, kilagyuningig pa, amponing anak, amponing banale, Espiritu, Amen. O Jesus, amipa ko king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyan ning ibpa mo, at dininang sikanan ning banal Espiritu, adwan mikeka ing pakiramdaman mo ing panalangin, ding tao madiga po at manyawad kapaldanan keka, at babansag dang sa Santo Cristo del Perdon, ikaredad, adwan miti king lagyo mo, king kapamilataning banal Espiritu. Amen. Yan po, mag-break tapa mo po at pakiramdaman tala po ding mapila na paganaka, ang po yung kantang O Maria by Nilo Nocop. Inya tu
Magbalik niya po yung programang Incrusada, The Home Series, kay King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At syempre, kaya betaya pamurin po yung Father Manny at din kikatamo pong kaluguran na santo, ang pong Santa, kaya betamo ngeni. Nandin po atin yung abanggiti pong Manny, sabi na, iyakano rin na maging kalupa ni San Martin de Forest. Iya ko naman po, nakapakilig po sa sarili ko, balok malawot, pero ipadre Pio. Pio. Bota magyang Pio words, bakit? Pio. Padre Pio. Ngayon mong, dening kakatamong santo, at lakasin por portray. Nano mong, metong quality nga kahit mo kareng santo na sana pamarisanda. Well, mumuna ikang Mother Teresa ng Calcutta, itang masabal na, lalong-lalo na kareng pakakalulo. Sana ita po mayakit siya king kakatang pamibiyebye. Kasi apin po yung invitation na po ng All Saints Day na we emulate din kakatamo pong santo na sana ila maging kaparis tala na king kakatambye. So kang Mother Teresa ng Calcutta, itapin pong masabal na pamagkalinga na kareng mas mangailangan, kaya katamo, kareng pakakalulo. Okay? Kay bati Maria Magdalena. Maria Magdalena, metong kareng maserbisyo king kaya katang Ginoo. Sana, balo ko dakala king kaya katamong parokya, ding magserbisyo king Ginoo. They actually, they portray Maria Magdalena, king masabalda naman, kem naman pisamban. Okay? Sana itang patuloy yu, itang pamagserbisyo yu, pamagmasabal yu, king lugod yu. Alam mo king pari, nung king kakatama pong Santa Iglesia. Ipagpatuloy tayo mga tayo kasing gawa na pong Maria Magdalena, king lugod na king Diyos, pigmasabala na la, ding apostoles, i Jesus, ing Santa Iglesia as a whole. Kaya naman ni San Jose at king gulot mo. San Jose, syempre po, sabi dapin, silent worker, na karen pong egan-agan ng characters na puning na puning kakatang kaligtasan ni San Jose, ing alang makasulat ni metong asalita kem Biblia. Pero bakit siya yung binyena kakatamo ng Ginoo para tatang tamo? Again, it is more of gawa, alwakit ang salita. Alwaking dada, nunekit ang resulta, ito yung mas importante. At sana po, ito yung kakatamo pong gawan. Po, konting salita, ala naman maroking salita, pero mas masanting mayayakit siya kaya kakatang gawa, din kakatamo pong sasabihan. Okay? Okay nga dong kids. Sino kasi pinopetray mo? St. Catherine. St. Catherine of Siena po. St. Catherine of Siena. Siyempre, yan, metong yung Dominikanong santo. Siyempre, itang lugod taking pamagrosaryo, lugod takang Mama Mary, at siyempre, itang suportata ken pisamban, sana palagi manatili ken Diemo. Kasi siyempre, ika educator yung St. Catherine of Siena, sana ika mayakit siya ken Diemo na metong good role model kareng students. At the same time, itapin, promote ing pamagrosaryo. Kasi mga taladeng Dominicano, they are promoter of the Holy Rosary. Okay ba ti Little Saint Joseph? Siyempre, Little Saint Joseph, okay? Itang ganaka na ning Ginoo. Okay? Ing lagyo kasing Jose or Joseph means God is generous. Maganakaya ing Ginoo. Sana makayakit siya kaya itang ganaka na ning Ginoo. Be generous. Okay? At saka mo, may niyang butya naman ini, Santo Niño. Santo Niño. Nice. Santo Niño de... Sino kasi? Santo Niño de... Pangga. Pangga? Anong Pangga? Papangga. Pampanga. Santo Niño Pampanga. Pagirwan. Santo Niño de Pagirwan. Diba? Opo. Okay, mabait to, mabait. So, din po din kikatam, bala mo among ding sinabi mo, sakto ka rin. Kasi, sister, Mother Teresa of Calcutta, for your information, niya po yung mami bulaklak every Sunday, yung parokya. Kaya, minsan ganyan, muntaya naman bundok yan, sumapya ka rin, aita mo niya mong. Salamat very po. generous Welcome siya. kayo po. Kaya kami po kabundukan. Kaya ba titangila, King Service, may tawaran oling, iya po yung laging magrosaryo,
iya pong mangising king pari, ne po, kasabi niya po yung kampana ng pisamban. Mga niya po ka-serbisyo. Serbisyo keng Santa Iglesia. Kaya ba't itatang naman, itang silent worker mo, tuto, oling metong po rin challenge king biyena, yapin yung pamanyese king pamilya, lalo na kang temo, itang anak na. Although nandilat niya nga banggit itatang, siguro, kaya pinabanggit na, sabi na, angga kanong king Cruz at suya kano'y St. Joseph. Pero balo ko putang, by that time, mete ni St. Joseph. Pero, o ita kasing akak sarili na eh. Angga king angga, silently, angga king kamatayan, biyaya na lang po ang sesendig yung pamilya. Maya pa oras po kaya kayong atlo. At deni po nga dunga ng kareni, ini Komi Komi. Tapos naman si JJ, vlogger. Kalao na, vlogger at saka mas goer to pag Saturday at saka Sunday. Sakto din sinabi mo karela among. Po. Ngayon po, syempre uling santula, syempre, tamo naman na iwasan uling tao, tamo ni among. Itang nimisan sabienda, o santula rin, pero tao la. Dakal kakulangan. Syempre po, antimo ako bilang pare, tingko naman kakulangan, antila naman kakulangan. Mga mo nga explain ka rin tao itamok na mag-portray lang santo pero atilang kakulangan bilang tao. Well, ala naman talagang perfectong tao. At kapilan man tatalaga maging perfecto kaya tiking iyato. Kasi at yuta king metong ayatong epakan at kasalanan tamo, pwede ta naman makabawi palagi. Pwede ta palaging makabawi. Uli naman siya. So, kabang at yuta king iyato, we strive to become better persons, better version of ourselves, sabi dapin po. At datang mo rin yung panahon, king saob at lugod na din kaya katang Ginoo, lalong-lalo na po, tang tsuta na king banwa, kayabe ng Ginong perfecto, maging perfecto tamong kayabe na. Yakopin mo one time, share kininig parokya. One time, magmisa ko kay batating, mag-greet ka na ako, syempre medyo, syempre amo karakata na kayaben tao, ikay makaing kilala, o sabi ko po, tagal lang yan kasi simba nga ako. Kaya ba't impakiba na ka na ako, among mga di na ako man nga na, balambengi. Dakalo pa rin sisimba, plastic lang na. Ot, anya pong kadamdam ko kanta, wala, may panting ko balugbog bed. Medyo may nasakit ko, siyempre, one, ako'y magmisa. Number two, siyempre, balo ko naman ding tao ding sisimbang tao. Lang perfect. Kaya bigla kingaga na kahit ang quotation, sinabi na, inkanong pisamban, man lugar daring museo para karing santo, lugar daring ospital para karing taong masakit. At mo, re-recognize tamo ito. Kaya po, sana balang November 1, from October 31, November 1, ang pong 2, potang magparid of saints tamo. Sana everybody, itang bala mo, everybody will participate kasi lang mga karine At oining kikataong deepest longing na bisatang maging santo. Siyempre, nino mo kikatamo inged ayaburi nga kayabi nga pong Ginoo. Nino mo kikatamo buri meng amit itang santong buri mong buri apagkapusan. Kaya para po karing manalbe, para karing kikatamong parokyanos, makirandam, siyempre itamungan po, bisatamungan po maging santo. At po po meniblas siyang metong tao, anting metong santa, o kaya santo, ingburi ng sabyanita, sabi natin nga pong Manny, you want to better yourself. Gusto yung English kung tamong? Tama Gusto better version of yourself. So, as much as we can, we emulate them kasi ila, miras na labanwa. Kaya itamo, purita lang tuntunan, detang dalan ng mga nanodang binyaya ng karalang biya kasal pantayanan para itamo mo rin po datang yung panahon, kaya betayang Ginoo, king banwa. Now, the best part of our program, yapining pamag-greet. Muna kang Mother Teresa of Calcutta. Nino pong buri yung i-greet, po? Babatihan ko po rin kanakong pamilya, rin anak ko, apo, kapatid, paunakan, kamag-anak, kakaluguran. Apo po rin gangabi ako mag-servisyo kayong pisamban. O di nga biyang magobra, tita. Sabihin mo, yung opisina. Kayong gobyerno, kayong pong Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, Plant Quarantine Service. Banta. Makarandam la naman. Kang tita Angela naman, Maria Magdalena. Gigreet ko po rin pamilya ko,
Reng ana akong makayabroad. At po rin kayabi akong susuyo keng pisambanding PFC, CPC, at din pong religious organization. At kareta pong eko agrit, maya pa Aldona mo po. Opo. Oling gagalgalya po kasalukuyan, kabang mag-greet iya. O, itatang naman po ninong buri ng i-greet. Gigreet ko po rin pamilya ko, lalong-lalo na renga po ko. Paula, manuyang ko, Dindo, Alena, Pepe, Russell, ang po rin adwa ko nga po, Sierra, ang po'y Boknoy. Gigreet ko lang naman po rin abe kung keng barangay council na ning Salu. At po, gigreet kaya naman po yung panganemi, sana po makakabuse na keng daramdaman ng sakit ngeni. Dakal salamat kaya kayo. Sana po bibalik tangan po keng Ginu. Okay. Yeni, ikaw, sinong gusto mong greet? Binabati ko po si nanay, si tatay, yung mga kasama ko po nagsiserve, sila kuya po, si Joseph, si Lola, si Lolo, si Tito, si Tita, at yung mga teachers and kaklase ko po sa SAAP. Oh, very good. Sa SAAP mga to. Kaya we are also promoting the School of the Arts Diocese. Tapos, ikaw, sinong gusto mong greet? Si Nanay Claire, Tatay Jong, Naining, Tejas in Heaven, Niyang Net, Ninong Naijar, and Job po. How about your classmates? Opo. Specific classmate. Yung best friend mo, sino yung best friend mo? Hope. Si Hope. Hope. Iyamong, baya po magriti yamong, deta pang programa mo king bundok, among banta, din kikatang kapatad, manalbe, po makarandam, pwede tala pong tabayan, lalo na po ngayon magpasko. Banta, mas meaningful ya po yung karelang Christmas. Among paki-invite mo la. Actually, kami, every Thursday, ating kami pong outreach, kareng kabundukan. At lula din bundok na sasakupan ko, mumuna yung nabuklod, which the famous one, kasi pinpekamatas siya, at masanting itang overlooking. At iya yung largest Aita community ko na tatalan, 750 households. Okay? Kadwa yung Kamachili, which is the smallest naman, 300 families na po. At pakatlo, itang pekamalawot at pekamasakit puntalan, kasi rough road siya, 1 hour going to Mawakat. So ita 350 families na po. So every Thursday, ating kaya pong feeding program, at the same time, nung ating pong available na gifts o regalo or ayuda, ila po, didinan nila. Yeah? So sabi natin po nga pong talk, this Christmas, it is a good time for us to share the blessings that we have, lalong-lalo na karetang mas mangailangan kaya katamo. So everyone is welcome po, na sana po detang pwede at bisang sumawop, para ka rin kapatatang Aitas, para mas maging masayaya ang karela pong Pasko, king darating, king year ay ni. Na sana po, maging kayantabed na kayo, maging kayabed na kayo, king kaya katamo pong pamamyesaya at tula, kareng kapadatamong mas mangailangan kaya katamo na tsuking kabundukan. Okay. O ding buri mong greet, among. Ding buri mong i-greet. Ay, syempre, din pong kakong parokyanos, king Sacred Heart of Jesus Parish Resettlement Center of Florida Blanca. At syempre po, ding pamilya ko, ding scholars, na kayabi ko po king kumbento. At syempre po, itatang ko, po niya ni king hospital, okay? Pero he's doing well naman, pero mayo pa Aldo po kaya kayo. Yan po, bahay tayo po pupusan ng kayatang episode, bahay tayo po mga di, King Birhen de los Remedios, at bahay tayo po tanggapan ng blessing ng among para kikatamong tiyungeni keti, yan po karing manalbe. Pasalamat ko po, King Carmelite Media, King kikatamo pong programang yeni, amin ang tabi, antabayan da katamo king Incrusada The Home Series. At syempre, pasalamat ko po ang apong Manny, one text away, ne po, kay ba't din kikatamo bisita. Yak po balo nung may puwersala ka na ako, may pilitan, pero at chula po ngeni, masaya, pero medyo ela po mangisnawa. Kaya rin na po nini mangisnawa ng masalese. Apo ka rin din nga doong anak tamo, ang po karega ng parents, agyaman pong babagyo, ang pong mumuran, kayan tabi tala.
Ngayon ipupupusan tayo yung kikatamo pong programa, kapamilatana po ning panalangin king Birhen de los Remedios. O Birhen de los Remedios, dandam ka king kekeng aus. Iligtas mo kete kabos, king sablang sakit at salot. Ibiyem mo ingke kang lunos, ipanalangin mo kami king Diyos, pigaganakan mo sana, o malugod a Birhen Maria, king kapilan man, epa merandam, king atin kataw mo man. Karing epa bilang amig santong king kekang pakalolo, minyawad king kekang kasopan, at meniga po king malmong pamanampon. Asikwil mong emo mo sana lingapan. Ako, king pamagnasa ko, king antiketing kapanaligan. Dururup ko keka, o indong Birhen ding Birhen, at bistaman, ani kundara magninbayat ding kasalanan ko. Magsakab ko mo rin king malmong bitis, o indo ng Jesus, emo sana isasakwil, ining pakalulong kayadwanan ko. Nunebag ko, tingiran mo sanang panayunan at damutan mo sana mga apyanan. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ngayon po, ipagkaloob na yung nga pong mani, ing bendisyon kay katamo. Inginu manatiliya kaya kayungan. At kekan timurin, Ginu, pasalamat kami king panawon na binya mo kaya kami para mitipon kami. Pasalamat kami king awas mo na maging santo kami mo naman datangin panawon. Libutan na po ning kainan mi, din kaya kami pong kakulangan at kasalanan. So panyo kami po king kaya kayo pong grasya para patuloy kayo pong magpilit maging perfectong kalupayo. Mangarap kami na datangin panahon, kaya beda kayo king banwa, kaya bedang alawalawang santo, ning kaya katang Santa Iglesia. Salamat Gino ka rin grasyang tatanggapan mi, king Aldoldo, ming pamibiyebye. Salamat king kasalpantayanan mi. Salamat mo naman po, king pamanantabeyo. Itinganadwan mi at pasalamatan, kinagyo ng Jesus, aginumi. Amen. At bendisyonan ako ng Diyos na mayupayang tuto, igib pa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Kambeda po ding manimuna king krusada ning Birhen at Santo Cristo del Perdon kay king Archdiocese ni San Fernando. Ini po yung programang ing krusada The Home Series king radyo ning kikatang Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Ako po iyamong to kaya ng apong mani, Sister Nelly, Sister Angela, Brother Arman, Jocelyn, ampoy JJ, mamon na kaya pungeni, at dakal pong dakala salamat, at inantabayan nyo kami, kilob ning metong nga oras. O, bye-bye. Maya pa oras po, kaya kayungan. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa Bright Lights Mama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright.
friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM. 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM. 91.9, Bright FM. Friends tayo.